Sugeng siang. Kita siswa saking SMK Negeri Setunggal Wonosobo badhe negosiasi wonten Pasar Induk Wonosobo. Saderenge, kula Rahma Oktaviani, Kula Rafika Dwi Cahyani, Kula Septiana Dresari, kula Wulan Agus Jayarani. arta 2.000 angsal napa mawon nggih? Tempes tuh pun pinter Bu. nek gambar terus akan sareng di kubur Pak. Nek 3,5 mawon oh berhasil. Itu nggak mawon. Berhasil. Berhasil. Ini kalau cair gini pinten Bu? 4.000. Kalau hewu angsal? 4.000. 3.000. Nggih. Isi berhasil. Berhasil.